Dobrodošli na kanal Srpska pasta. Danas ću vam pokazati 3 najveće misterije napisane na papiru. Neki od njih datiraju iz 15. veka, a neke su iz novijeg doba. Međutim, ono što imaju zajedničko je to da ih niko nikada nije rešio. Počinjemo sa Voynich manuskriptom. Veruje se da je njegova zemlja porekla Italija, ali ono što je ovdje čudno jeste da ne postoji ni jedna reč latinskog u njemu. I jezik na kojem je napisan je jedna velika nepoznanica. Radiokarbonskom metodom je datiran na 1404. godinu. Ime je dobio po poljskom prodavcu knjiga koji ga je kupio 1912. godine. Oko 240 stranica iz knjige nedostaju, a slova su pisana sa leva na desno, a neke stranice imaju crteže i dijagrame, dok neke stranice mogu da se skupe. Ova knjiga je godinama proučavana od strane najboljih kriptografa, kao i od strane američkih i britanskih razbijača kodova iz Prvog i iz Drugog svjetskog rata. Knjiga se danas nalazi na Yale univerzitetu nakon što ju je donirao Hans Kraus. Veruje se da je njen sadržaj služio u svrhe farmacije, te da su u njemu pisane sve medicinske tajne srednjeg veka. Iako je prvo poglavlje uglavnom posvećeno biljkama, čak i najbolji biolozi neke biljke nisu uspjeli da identifikuju. I dan danas, nakon toliko godina, niko nije razotkrio sadržaj ove knjige, a mi prelazimo na drugi misteriozni tekst. Bill papiri su sve do 3 dokumenata. Jedan od njih je zakopan u trezoru zlata, srebra i nakita i procenjen je na $43 miliona u januaru 2018. godine. Prvi nerešeni papir bi trebalo da vodi do neke lokacije, dok drugi rešeni predstavlja sadržaj trezora, a treći koji je također misterija sadrži u sebi listu imena vlasnika trezora. Ova priča počinje 1885. godine, kada je čovjek pod imenom Thomas Bill zakopao ove papire u tajnu lokaciju za koju se pretpostavlja da se nalazi u Virginiji. 1820. godine, kada se ovih dokumenata dokopao čovjek pod imenom Robert Morris, ovi papiri potpuno nestaju i od tad nikad više nisu bili viđeni. S obzirom da je uspješno rešen drugi papir, pretpostavlja se da je zato nestao bez ikakvog traga. Međutim, sve do danas niko ne zna šta oni zapravo pretpostavljaju. Ova misteriozna skulptura se nalazi u Virginiji na pragu ciljne postaje. Podigao ju je američki umetnik Gene Sarbon. Smatra se da je podignuta 3. novembra 1990. godine, a postoji 4 reda koda. Iako su prva 3 rešena, poslednji ostaje jedna od najvećih misterija. Iako je jako puno amaterskih i profesionalnih kriptografa uputilo u rešavanje značenja ove statue, a umetnik je dao nekoliko hintova koji bi trebali da pomognu kriptografima. Prvi kriptograf koji je javno objavio značenje prva 3 koda bio je Jim Gligoli, kompjuterski naučnik iz Kalifornije koji je pomoću kompjutera rešio zagonetke i objavio njihovo značenje 9 godina kasnije. NSA je rekao da su neki od njenih zaposlenih uspjeli da reše također prve 3 zagonetke. Iako su prve 3 zagonetke do sada rešili dosta ljudi, 4. zagonetka nam ostaje nepoznanica i može da se pretpostavi da je može rešiti samo onaj kome je namenjena, a onaj kome je namenjena je sigurno neće objaviti javno. Tako da mi prelazimo na sljedeću pisanu zagonetku. A mi smo stigli do kraja današnjeg klipa. Nadam se da vam se svidao ovaj klip, u budući klipovi će izlaziti malo ređe dok ne kupim novi komp za koji ću morati da radim s obzirom da mi ovaj kanal ne predstavlja nikakav prihod. Ali pre novog kompa uzet ću laptop sa kojim ću moći da radim kako treba. Tako da za 2 mjeseca nastavljamo punom parom, a mi se vidimo u sljedećem klipu.